haya basi yadukomeza episode yacu ni 5. Alright, sasa ikikwereka ko uyu munsi narakaye nabyindirimbo kuko nanjye mfite amatsiko niba mwari magiye gupfa. Sasa ku ruhande aha niho twatugeze bantu banjye, aha niho twatugeze, kadutangire neza. Sasa mu gutangira aha niho twatugeze, dusiza pilote amutunga imbunda, kandi pilote uyu munsi turakeka ko ashobora kuba umuvandimwe wa Ari, kuko Ari hari agapira afite na pilote hari agapira afite, byanga byakunda kari agapira batubwira ko kabahuzaga nk'abavandimwe, buri wese ari agafite nk'abavandimwe kandi bombi baradufite. Uyu munsi turakeka yuko ne duruyorsun pilote ashobora kuba ari umuvandimwe wa Ari. Mwihangane bagira ngo dusubire muri gahunda twari turimo. Nibirongera mwihangane. Vursana şunu. Pilote namamvu yo guhagarara urebera, rasa umuginga, rasa ku ruhande, rasa bararebana. Mwicaye Abdush, mwice nta mikino ihari ku ruhande, yamutunze imbunda. Ugari muvandimwe, Senden vurmak yakışmaz bize. kurasa uyu musore tumuturiza inyuma, Uygar. ndakeka ari ubugwari Ugari. Arkadan vurmak korkakların işi. Kugira ngo tubikore nk'inyangamugayo Sen nk'abagabo tutari bigwari. dön bakalım yüzüne. Reka tumurasa tumureba ndebana nawe, reka murasa ndebana nawe, sibyo? Yewe kumbe Ari aritegeza, Ari kumbe Ari abivamo, kumbe yatekerezaga we. Yüzünü. Musore mutoya rero hindukira unyereke isura yawe, Gidiyorsan wowe bikeneye sen karşıma geçeceksin. ngwino urebe isura yanjye, Durma şu herif. ngwino ujye imbere yanjye. Pilote wigana n'uwo muginga, Geber gitsin. mwice wiganana nawe. Amwice amuturuka imbere amurase barebana, ngo nibwo butwari, ngo nibwo butwari da. gira gutya bararebanye, gumwe gwabonye ugundi, byanga byakunda shokora abavandimwe. Erega nanjye n'ubwa mbere mba nyireberega, n'ubwa mbere gutya nanjye natunguwe tu. Ese n'umuvandimwe, byanga byakunda gusa ndabona basa barasa neza neza. Kunda pilote yaritegereje, amaso aramuha, bose bafite ikimenyetso cy'abavandimwe. Pilote Hemen bittiyse rangiza umuginga, geber şu herifi. mwice musozi. Ugari yagize ubwoba shaho kuko mukanya yari yanamuneze. Ari nta mikino agira, gira gutya ashira imbunda hasi. Kimsin lan sen? Ariko se ubundi Ha? uyu mugabo ari mukuri? Ne cins bir adamsın oğlum sen? Uyu mugabo ni bwoko ki? Ni mu ntoki, uri mu ntoki sha. Kızı bırak. Erkek erkeğe konuşalım. Banza urekure umukobwa agende, ubundi tuganire nk'abagabo. Ureke umukobwa agende, ubundi tuvugane nk'abagabo, tuganire ijambo kurindi. Uyu mukobwa se niki cyawe? Ugari sasa we yivanze mu bitamureba, nta nubwo izi icyo bapfa, Uygar. waje gutabara gusa. Ese ubundi Ugari Bu kız kim oğlum? uyu mukobwa muri gupfana umukobwa ki? Yatırım pilot. Ndaza kubikubwira nyuma pilote, turabiganira mu nyuma. Bitir. Banza urangize uwo muginga, banza urangize uwo muginga. Gira gutya byiza cyane, icyo gihe cyawe sha ngupfe sha. Kumba satira urumuri, uri gukora ibiki? Ufite ubwoba? Ugara atangira kwishima, ufite ubwoba? Gira gutya kumba kuri urumuri, kurasarasa ubusa. Ari ni mubi bagabo, rugamba ruratangira. Telefone Ari ibiniki aragukubitira bwo mwanya muto cyane. Yawe ibiniki wono umugeri. Ari ntago bareba, kumbe kureba. Yawe Ugari na pilote bakoranamo, Ugari na pilote bikoranamo. Ibiniki kubita igipfunsi, uracyari umwana wesha. Pilote uracyari umwana, iyo ni mukura. Jya hasi mukinga, jya hasi. Kumbe ari uwamurashe, ari uwamurashe. Sevedati yaramurashe, Sevedati aramurashe amutunguye. Bagize gutya kumbe bacanye itara barareba, kumbe ni mu mwijima.
Sevda nerede? Sevda arajyanywe. Sevda ari kureba imodoka. Sevda Ne kaçırdı? Sevda aramushimuse kuko Sevda aramujyanye. Ari Sevda aramujyanye kurikira filime. Hey mama we ari tunyere hakuno tugende. Kim lan bu adam? Uriya musore ni muntu ki? Ne görüyor? Uyu musore urwana mu mwijima ni muntu ki? Areba mu mwijima. Hey Hadi. umugabo w'umwijima. Piloti yasamwita umugabo w'umwijima. Injira mu modoka muko. Niko muko injira mu modoka sha. Mwareka sha. Ariko sha. Ari ni indwanyi. Ni nkanjye mugasobanuye. Iyo nafashe mikoro. Abandi bose bariruka. Abo bose mwumva barahunga. Ngo gitinyiro yaje. Mısın? Ne yapacağız? Wakomeretse turakora iki? Byirengagize. Wakomeretse bikararashwe. Ngufashe. Ufashe iki? Kumbe bageze hakuno. Barebye basanga yabiriranye. Hirya no hino yabiriranye kandi kuko yarashwe. Sevda yamurashe. Ben vurdum. Afite igikomere. Namurashe. Sevda yamurashe. Bagira gutya barakurikirana abagabo. Ba Ugari ndetse na pilote. Yakomeretse yarashwe. Ufite igikomere ukupirana amaraso menshi cyane. Ari yacanye imodoka. Hey! Abagabo baje. Bakurikiye. Dore ngo baragisha. Baragiye. Barakuye umuriro. Sevda arabada. Sevda ari mu modoka yajyanywe. Sen benimle gel. Umva. Bunlar bizi senin Ugari. arabaya takip eder. Yürü. Bwira abagabo bose bankurikire. Munkurikire mbereke sha. Turamubona sha. Baraza binjira mu modoka. Bamukurikire. Mama we. Kurikira filime. Hey! Sasa ari yakwinjira mu mujyi. Yagufatiye inzira. Hey! Kumbe na Ugari yaje. Ugari ndetse nande na pilote. Dore imodoka. Dore imodoka uburyo zigenderamo. Dore imodoka uburyo igendamo mu mujyi. Ibi ni iki? Dore filime. Episode ni 5 nk'ibisanzwe. Kuri The Secret. Nande badukurikiye. Bakurikira iki? Ne yapacağız? Badukurikiye turakora iki? Ako nta gakino kuri iki cyane mukobwa jana. Mama we. Umva icyuma cy'ubuzungu uburyo gihindamo. Dore filime. Biraherera he barabafata cyane bafata kurikira filime The Secret na papa bwenge rutikanga rutavugirwamo. Papa bwenge utuntu tw'ubwenge. Dore filime. Hey! Neye bulaştın oğlum sen? Kim olan bu herif? Nagira ngo tuganira kuri amusore. Bunini muntu. Kim pilot? Pilote. Ben sana adam orada vurdum. Nakubwiye kuva kare tutaramuhomba. Ngumurase. Ngumwice cicika funga umunwa. Ugari. Uygar. Uratekereza ibyo utekereza ibyo nanjye ntekereza. Oğlum. Ntabwo watekereza dutekereza. Ben seni. Kandi ubyibuke. Öyle vur deyince vuracakmışız. Nagerageje kumurasa. Ha pilot ha? Ne zaman ihtiyaç? Byirengagize. Koşarak gelirim diyordun. Gelmedik mi? Uygar. Sen Uyugari o bitekerezo. de gözlerinle gördün işte. Nashatse kumurasa. Tam vuracakken adam Ariko sinzi uburyo abigenje amakuraho urumuri. Urumuri rw'amatara. salsa gibi adam. Uriya mugabo arebera mu mwijima. Ni umugabo ukomeye. Bak Ntabwo ari ibintu byoroshye. Uygar. Bu herif sıradan Ntabwo byoroshye uriya musore kugira umuntu amushyire hasi. Ntabwo ari umuntu usanzwe. pilot. Sevedati. Uriya mugabo aratangaje. Peki Ubundi se uriya mukobwa ni iki? o kız kim Uygar? Bwira kiriya gikobwa ni iki cyawe Ugari? Sevda mı? Uravuga Sevida? Niwe mvuga. Sevda benim sevgilim. Sevida ni umukobwa dukundana. Ni inshuti yanjye dukunda. Muri mu rukundo? Yego kuko turi mu rukundo. Uygar. Herifle tupuş gitti kız. Ariko uko bigaragara umukobwa uramuhatiriza ntabwo ukunda. Kuko yakurikiye uriya musore. Ya bilmiyorsun bir de konuşuyorsun pilot. Ariko pilote ntabwo wabyumva. Adam Impamvu yamukurikiye. kızın ailesini Uriya musore aragenda agakanga uriya mukobwa. Ürmekle tehdit. Akamubwira ko azica umuryango we. Natamukunda ngo amukurikire. Sasa kiranamubeshyira. Kız onun için gitti herifle. Rero uriya mukobwa ngomba kumubona. Ndamukeneye. Byanga byakunda. Koruyamadım. Ngomba kwizera ko uriya mukobwa ngomba kumutabara. Nkamurinda kuko ndamukunda. Neler yaptığını biliyor musun sen? Bir de karşıma geçmiş tetikçi miyim ben senin diyorsun. Uriya musore ariko arakomeye. Vay. Nakubwira ngo umuntu aza kuva kare wanze. Şerefsiz. Aradushebeje. Vay. Aradushebeje. Ay şerefsiz var. Aradushebeje. Bas. Iki ni kimwe n'agasuzuguro. Bas gaza gidip bulalım şu karanlıkların. Vedati. Adam. Kanagira icyuma. Ongeza urumuri. Ongeza umuvuduko. Yarasa olsa elimiz. Uriya mugingo araza kumbona. Araza gusobanukirwa pilote wundi we. Hey! Kandi turakeka ko umuvandimwe we. Byanga byakunda. Hastaneye gitmemiz. Wakomeretse. Aynen. Reka tujye kwa muganga. Bulurlar bizi. Oya ntabwo twajya kwa muganga. Tugiye kwa muganga batubona. Yeah. Agatelefone kasonnye. Kumbe ni mama w'umukobwa. Kim? Ninde? Ni mama. Ne diyeceğim?
kuki utamwitabye Peşimde silahlı urumva mwitabye namubwira ngo iki adamlar var mı diyeceğim. namubwira ko n'abagabo bari kwirukankana bafite intwaro urumva namuvuga ngo iki ntacyo navuga niyo mpamvu namwitaba kumbe ku ruhande Feruje irabafata Feruje zijyaho Oldu niye durduk? niyo mpamvu uhagaze Işık. ni ukubera Feruje Ya Allah kahretsin. umwanda umwanda Şimdi kıstırdık onu. Hadi tugize amahirwe silahları gizleyin. sasa mugiye kuva mu modoka muhishe intwaro zanyu Dikkat çekmeyelim. tugenda tumufate Hadi, hadi. bageze amahirwe Feruje yagiyeho bavuye mu modoka bagende bamurebe baraje Dur, konuyla trafiğe. oya Torpidoda bir tablet rindira var, onu veremem. hari ambutiyaje İstersen soru sorma şu anda bana. ahubwo mpereza telefone yaho ngaho tablet iri aho ngaho wibaza ibibazo byinshi Sakin. arayimuhereza Ne oluyor? niyi iki tuza amuhereza tablet kumbe tablet iri aha ngaha telefone ihari Geliyorlar, yaklaşıyorlar. bari kuza baje Ne yapıyorsun? agiye byakora uri gukora iki Ya bir şey, gira gutya bir şey söylesene ne yapıyorsun? uri gukora ibiki Sakin ol. wimbaza Sakin. ibi biroroshye Ya. gira gutya kumbe hari ibyo yashyize muri fone yiwe muri tablet afite hakuno Ne yap- baraje turakora iki Hadi. bigiye gukora hari ibyo yizeye hari ibyo yizeye we ni nyiri imipangu Geldiler. baje arageze gutya kumbe Feruje zivaho ararishima Vedat ne oluyor lan? birakoze pedati n'ibiti biri kujya mbere Bunu ben ne diyorsam onu yap. birakunze hey mama we ari baragiye pedati we dukora iki bagiye tujya mu modoka vuba Söyledik. ku ruhande nacyo cyabaye Duşa bas. sasa ngiye kukubwira ndaza kukubwira wemeze Tamam. wemeze sasa urumuri rwa Feruje rwongere rusubireho Feruje yongere ihagarare yego ndategereje umbwire Şimdi. emeza hey Feruje zirongera zisubiraho ku ruhande nacyo n'ibiki bijya mbere Değiştirdik. Kaçabilmek için uriya mugenga uri guhindura amatara ya Feruje ışıklarla oynadı. arimo arakinisha amatara ya Feruje Karanlıkların adamı, ışıkların da efendim. uyu mugabo ni iki Kendisi çıktı. ubwa mbere yadukinishije mu mwijima arwanira mu mwijima arareba none arimo anakinisha n'amatara ya Feruje ni muntu ki uriya musore ugari yatunguwe uyu muntu ni muntu ki Yap. ubikoze gute biroroshye cyane Adım bak. nawe wabikora Hadi anlatsana nasıl yaptın bunu? umva ariko njye nemeje gusa ntabwo nibyo bikoze Ki değil. Trafik. umva ni akazi koroshye Şuraya. Oraya. nawe wabikora ari ni umuhanga Biliyorsun. katunguwe agakobwa Ben anlarım biraz. eee Buraya koyabilirsin. yisubizaho yikuye telefoni umukobwa aratunguwe umusore uhangawe ni umuhanga Yorum ya. Hey! Ya. ntabwo nabyumva Avucumuzun içinden kaçıp gitti. kuno uyu mukinga ncitse akamba mu biganza Yaptığım şeyler var. umva nabizi ntabwo wabyumva kuko nabyumva Aile çek bakalım Vedat. Vedati shaka ahantu uparika akamodoka hano hafi shaka ahantu uparika imodoka hano hafi nta kindi cyabe ku ruhande imodoka baje bayiparika hakuno Ne oluyor pilot? İn ni iki mwana pilote Uygar kardeş. ndashaka kuganira nawe mu buryo butuje İn. Adam akıllı konuşalım. hari ibyo ngira ngo tuganire mu buryo butuje Benim kafam böyle turi babiri basmayınca. hari ibyo ubwonko bwanjye butarasobanukirwa Hayır. nkeneye gusobanukirwa Hadi. ngwino tuganire hari ibyo nshaka kugira ngo nsobanukirwe umbwire hari na kindi cyabaye ugari yakoze yakuno ugari na pilote hari ibyo pilote atasobanukiwe akeneye kugira ngo ugari amusobanurire ku ruhande na kindi cyabaye ni ibiki Uygar. ugari nagira ngo umbwire Kim bu herif? uriya muntu ni iki ni muntu ki Seninle derdi ne? ni ikihe kibazo mufitanye Neden senin sevgilini kaçırdı? ni niyihe mpamvu yashimuse umukobwa uteganya gushaka Kızın ailesini umukobwa ukunda neden ölümle ni niyihe mpamvu yakanze umuryango w'umukobwa yakanze umukobwa akazica umuryango wiwe ediyor? mbwira izo mpamvu zose Bir anlat. Biz de mbwira buri kimwe cyose Vallahi ndarira ku mana ben de çok bir şey ntabwo muzi buri kimwe cyose bilmiyorum pilot. pilote Adını biliyorum. gusa icyo nzi inzi izina ryiwe Ali. bamwita ari Hı. Ha bir de hocaymış. ni umwarimu ni umwarimu
Hoca mı? Hoca mı? Ni umwarimu? He. Pilota arikanga. Umwarimu ukubita kuriya sha. Umwarimu wanyweye iryinyo sha. Kiraseka. Sha pilota aseka neza. Ureba ukuntu pilota aseka. Nanga kuhabagurika. Hey. Kiraseka. Filmira. Duydun mu Vedat? Vedat tumvise ibintu afusara. Urabyumvishe? Neymiş oğlum? Ngo ni umwarimu uramuginga. Duydum pilot. Nabyumvishe pilota. Hoca. Ni umwarimu. Ali hoca. Ari ni umwarimu. Ari hoja. Umve pilote. Pilote ndamukunda sha. Hoca he? Ni umwarimu. Hoca. Hoja ni umwarimu. Ali hoca. Ari hoja. Ari ni umwarimu. Ay. O kadar Ari hoja. dövdüm karanlıkta. Byanunguye cyane. Uburyo wakubitaga umwe kuri umwe kumurura mwijima. Urakaze. Diyelim karate dersi falan aldım. Sinzi wamenya ahantu wigiye karate. Urajomba. Bu değil ki. N'uburyo wakuriha amatara. Traffic light. N'uburyo wakuriho feruje. Biratangaje. Ni umwarimu nyabakire ariko ntabwo ndi umwarimu. Gizemliyiz galiba. Kuko abantu bagufata sasa ntabwo ari kuri. Abantu bamufata nk'umwarimu. Gusa ari afite amabanga menshi. Atarajya ku mugaragaro. Hey! Yakomeje kugenda aganira n'agakobwa. Batangiye kugenda bamenyerana. Ariko ari ni indwanyi, ni mubi. Katurindire turebe. Gusa turaza gusobanukirwa. Bibutsa kunze filime zacu wahamagara 0780 978 tugenda. Ukeneye kwamamaza wahamagara kuri izo numero. Eminim cyane biradufasha iyo wanditse SMS kuko kwitaba telefone hari igihe bitaba ngombwa ko tuyitaba. Ariko SMS irabonwa kandi ukanasubizwa. Kwa nacyo ni cyabaye kumbe ari yarashwe. Kurikira filime. Wakomeretse cyane ariko umeze neza. Nta kibazo gihari. Oğlum bak. Emin misin? Uravugisha ukuri mukuri. Bizim aradığımız hocam. Uriya musore ni umwarimu. Kwana kuriya sha. İsim, adres, her şey Ntabwo uzi amazina y'uwahagije. tutuyor. Bisaba ushake adresse ziwe. Tumenye adresse ziwe. Tumenye ikimwerekeyeho. Usa pilote yatunguwe. Uriya musore burya arwanamo. Direkt kafadan söyle. Biz de ona göre ilerleyelim. Uriya mugingo burya ahinduranyamo amatara. Yok diye. Sadece bu herif böyle eskiden karanlık işlere bulaşmış. Uriya musore ni. Sonradan elini eteğini çekmiş, bırakmış yani. Ni umwe mukira muri aka gace. Ya bırakmış hali buysa. Nta bantu bamuzi birenze. Baranga batunguye bakomeje kwiga kuri ari. Ariko ari byakumva ko nyara telefone kasonnye. Köksal. Efendim? Lise umukobwa. Köksal. Alo, Yego Hesay. Bey. Ugari. Sevda'dan haberiniz. Sevda mezate. Annesi arayıp duruyor ama bir türlü açmıyor. Merak içindeyiz. Mbwira Sevda umukobwa wanjye meze gute? Kaçırdılar Köksal. Sevda yashimuswe. Irazi ko yamubonye. Ne? Sevda yamushimuse. Ninde? Ngo iki? Kaçırdılar mı? Yashimuswe. Yarabyumva. Lütfen ne olmuş? Nibiki biri kujya mbere. Kim kaçırmış? Ninde washimuse Sevda? Mahallesinden bir adam. Ati wamushimuse ni umugabo utuye mu karere ko kwa Tugushi. Merak etme. Gusa ntugire ikibazo. Bunu bulacağım. Ndaza kuza kumubona. Bulacağım. Ndaza kumutabara. Elinden kurtar. Nkoresheje ibiganza byanjye. Hey! Mama we. Ne oldu? Ibiki byabaye ku mukobwa wanjye. Vuga muzehe. Yapıyoruz patron. Ukora iki boss? O herifi buluyoruz. Ubundi uriya muginga ninde? Turamubona gute? Uriya muginga ninde? Turamubona gute? Kurikira filime. Hadi gidelim. Tugende. Nakuri nyine tugende. Gusa mbabwira aho mfata pose mwihangane. Kuko nanjye filime n'ubwa mbere manyibonye. Nayifashe ngo numvirize neza. Waje dukadutanye. Tugiye he? Tugiye ahantu nakuriye ndi mutoya. Bak ben sana Ali dedim. Ariko watsakajya guhamagara ari. Anlamadım. Ntabwo ndi kubyumva n'ejo urazi kuvuga. Yani sen de bana Sevda diyebilirsin. Njyewe ujya umpamagara Sevda. Biz kendi aramızda... Ujya umpamagara Sevda nta kibazo gihari. Bakomeje kugenda baganira. Batangiye kugenda bamenyerana. Nta mpamvu yo kumpamagara uja. Amuhamagare ngo uja. Mwarimu. Oya. Agomba kujya amuhamagara ari. Ku ruhande kugira hakurya imodoka cyashyushye. Bagitwaye cyane cyashyushye. Ingi cya William. Bilmiyorum, bakacağız.
tujye kureba ikibazo imodoka ifite. Nagenda cyabe ku ruhande ari yagiye kureba ikibazo imodoka ifite. Kamodoka kashyushye kakoze urugendo rurerure gusa ngo bagiyeho ari yakuriye. Kure nta kintu cyabaye. Ari yakuze yakuno. Bozulmuş mu? Bigenze bite? Nazlanır böyle. Araba mı? Aha. Imodoka irakenera umukanishi. Ne ederim onu yola devam et. Ariko humura. Turaza gukomeza urugendo nugira ikibazo. Anlıyorsun. Biraz. Ni ikibazo cyoroheje. 5. marifetinde bulduk. Turaza kwamara nk'iminota 5. İşte. Mbwira. Kugata karamusekera ariko nagaseka. Karamuzanaho bya bindi ukeneye ubufasha bwanjye. Yok sağ ol. Oya. Ntabwo bikenewe. Ntabwo ari iby'ingenzi. Imbwa ziramuka. Karaza kamwihisha inyuma disi. Kagira ubwoba shaho. Karaza kamwihisha inyuma Sevita. Izo kurya kumbe bararebanye. Kumwe gwabonye ugundi. Bararebanye. Yewe. Bararebanye disi. Sevita shani mwiza. Sevita mutuye abasore bose na ari mutuye abakobwa bose. Bararebanye. Yardıma mı geldi? Abuze gatoya. Ndabera ibintu byari bigiye kuba. Abantu bakuru tureba kube. Tureba kure. Gira gutya. Dore do. Ne oldu? Birimira. Dono kubiza. Hey. Yardıma mı geldi? Nicyo kibaye. Gitumye uza kunyisha inyuma. Ben Babarire ni ngewe yego. Ari tonza amagambo ni make. Bagaj Reka. olacaktı, getirir misin? Sasa genda ndebere igikapu kirimo amasipani inyuma mu modoka ukinzanire. Mwibutu. getiririm. Ndaje. Kambikore. Kagize gutya gafite ubwoba shaho. Sevita afite ubwoba shaho. Kurana cyane cyaba kwande. Ari naseka amagambo ni make. Gusa ikintu twatahuye nuko yapfushije umwana w'umuhungu. Kandi ari ngo yahoze ari umugabo ufite umuryango. Kumbe ku ruhande ari byo gukora inyuma mu ibutu. Kira gutya aranyerera guhuga hasi. Afite ubwoba sha. Sevita afite ubwoba. Afite ubwoba. Kuko n'abakobwa bose yaragiye abibyondo wese. Yewe data we yewe. Burada kurt var galiba. Hano harasa nkaho ari inyamaswa. Aiza wolves. Zana igikapu. Dayı alayım. Mereza icyo gikapu. Arasa nkaho hari imibwete. Geç otur oraya. Arasa nkaho ari bakazungu. Injira mu modoka niba ufite ubwoba. Niba uri gutinyana n'ubundi bari inyamaswa. Yaragiye kwinjira mu modoka. Ni Sevita. Ruhande. Kurtların kapıyı açamadığını sanıyordum. Düşünememiştim ben de. Nta kindi cyabaye ku ruhande. Bano mutanzi dore ari turi mu myaka imwe. Dore nanjye imyaka nyingana gutya. Ari turi mu myaka imwe. Turanasa, turanareshya. Ni gutyo nemereye. Kuko nyandikije ine cyane mu buryo burenze. Savaşır. Kuma ngo sankara ngo ndi igisaza dore ni gutya dore imyaka dore gutyo. Başına oturmuşsun. Yeah. Onların zayiatı ne kadar? Yani kayıp. Acaba? Ati humura aho twageze nago badukurikira nanubwo amenyanure. Ati rebe. Ne? Iki nerebe iki? Yüzün gözün diyorum. Isura yawe yahindanye. Araba yawe. Iriho bya vidanje. Yok aşağısı biraz. Ihanagure ku ruhande kuzururu. Dur ben hallederim. Reka ngufashe. Tegereza ngufashe. Agere gutya mufashe. Atangiye kumufasha. Aramufasha. Kuba imodoka yagwa mu mukuku. Yewe. Ari yaguye shaho. Ari yaguye. Yewe. Filimira. Undebere. Yewe yamuhaye akamitiyo. Kagitumu. Yamuhaye akamitiyo kitwa pakiti. Filimira. Ureba akamitiyo bita pakiti. Yamuhaye mitiyo sha itunguranye nka pakiti. Urumva bakiti n'utungura abantu ugasaba gutya kuguyeho. Ejo bundi yaranunguye ariko njye nasambwiye ati bakiti ibyo bintu bitsibe vuba.
ahita abitsiba. Noneho sasa amuhaye akabizo bita bakiti. Bakiti amuhereza akabizo bita bakiti. Urebe yewe yamuhaye akabizo bita bakiti. Yewe ndata we yamuhaye akamituye gatunguranye shaho nka bakiti neza kaka n'umuntu aba atateguye. Ntakindi cyo ku ruhande yashizemo akaziki. Umukobwa yagize isoni shaho yagize isoni nase isoni y'ibidata we nasebye muri yageze ngo nani icyo nahanaguraga kandi gihari kagize ubwoba shaho filimira bikase ariko se vida ni mwiza usanga mama bwenge we çalışmaya radyonun çalışmaya kaziki nakumvaga kera ndi mutoya kaziki ko mu bwana yakamushiriyemo twa tuziki twa kera nkuko natwe imyaka tuba dufite twumva imara tukumva turishimye ariko ugasangura aho urumva kinyusi numva urishimye reka twumva imara gusa ni wanjye numva imara gusa kuko nizo ndirimbo twumvaga kera n'ubu nizo tucyumva kuko imyaka yacu iracyashimishwa nazo kuko twashaje usanga umwana aranga ari kuririmba kinyusi ibintu ngibyo inyusi y'inkweto mvuga İşte hastaneye gidelim wakomeretse cyane wakomeje kuviderana dedim sana, niye inat ediyorsun? waretse tukajya kwa muganga geldik sayılır. oya nta kibazo Nereye geldik sayılır? Yanlış yola ariko ahantu tugiye umenya ari kure gittik galiba. Evet. tugiye hehe İleride. niyihe nzu Az kaldı, sabret biraz. Ya bu dağ başında kim yaşar ki? Niye warako umuntu utuye ahangaha ninde söylemiyorsun nereye gittik? ninde tugiye hehe Tuğrul Baba'ya. umuntu tugiye kure bamwita Tuguru papa Tuguru Tuğrul baba. Tuguru papa ni papa Tuguru Tuğrul baba kim? papa Tuguru ninde Yetimhanede bana bildiğim her şeyi öğreten adam. sasa papa Tuguru tugiye ahangaha hakuno ahangaha hoza hari ikigo cy'imfubyi hoza hari ikigo cy'imfubyi menya ari yarakuriye mu kigo cy'imfubyi sasa turaza gukata iburyo niwe bakase iburyo turakata iburyo tugerayo sasa ko hari nagenda icyabaye bakugereye hakuno ngo kera mu myaka ya zamani ngo hahoze hari ikigo cy'imfubyi twahageze kumbe ku ruhande ari yakomeretse yarashwe kwa kundi usanga umuntu w'umugabo yihagararaho kumbe ku ruhande hari umusaza wavuyeyo musaza byanga bikunda uyu musaza wagira ngo ntago areba muri bande Tuğrul Baba. uraba papa Tuguru papa Tuguru Halim sen misin? ari ni wowe ari Benim baba. igihe papa byanga byakunda ashobora kuba ari se cyangwa ari uwamureze kimwe muri ibyo Benim var. ariko ahangaha mfite umushyitsi Oğlum misafirim. uwo mushyitsi wawe ninde Sevda ben. banyita Sevida uhawe keza uhawe mayi nka data ikinyarwanda gisigaye kinana kukivuga yemwe Benim var. hano mfite umushyitsi Oğlum misafirim. uwo mushyitsi wawe ninde Sevda ben. banyita Sevida niyo mazina yanjye Hoş geldin kızım. uhawe ikaze neza mukobwa muto ni byiza guhura namwe sasa ari yagusurije umusaza hakuno gusa mwita papa Tuguru niho biri muzehe niba ari se niba ari papa Tuguru niba ari sinzi Bu oğlum. mwana muto uri kuva amaraso umuhungu wanjye Yaralısın sen. wakomeretse Evet. Yardım edin ne olur. Çok yego mufashe kuko yakomeretse ari kuvirana amaraso ari Ali ne oldu sana? hari n'ibiki byakubayeho Tuğrul Baba. ntugire ikibazo papa Tuguru Sadece. ni igikomere gito cyane Hadi içeri geçelim. reka tujye mu nzu impamvu njye najya mpamya ibintu mvuga ati ni se ni iki Adamcağız görmüyor bile. Nasıl bakacak ki yarana? Tuğrul Baba'nın gözleri görmez ama. urumva njye impamvu nahamya ibintu ngo mbihamye neza nuko tuba tureba na filime gutya kuko ntabwo nareba filime ngo mbanze nyirebe reka Adam- niyo mpamvu imba agomba gutwasa agakenga reka gushimangira ibintu Nasıl bakacak? ngo mbihamye oya Gözleri görmez ama uyu musaza papa wanjye ntabwo areba ileri görür. ibyo akora byose akoresha amaboko Bana öğret. iyo amufasha yanyigishije nanjye kurebera mu mwijima Merak etme. ubu nanjye buri kintu cyose nagikora ndi mu mwijima uyu musaza ni impumyi ntabwo areba ariko ibintu bye byose abikora akoresheje amaboko
amaboko niyo yamufashe uyu musaza yaba kujya gucana itara kiriya kintu cyose ni ugucana itara nanjye yanyigishije gukora ibintu byanjye byose banza ukuremo kino gikote ndi mu mwijima uzahe arumva gusa ariko ngura umuhanga mu bijyanye no gukoresha umwijima kumbe yakomeretse kinini cyane gikomeresha yewe data we bamuhaye urusasu wari umuhaye ni Sevidati Be oğlum. Yine mi başladın bu işlere? ariko mwana muto wakomeje za business sha ari we ukomeje za business za ya gahunda Yaralandım ya, ondan bahsediyor. Ruva nashaka kujya tubivugeho papa Tuguru Yüzümden oldu hepsi benim yüzümden ibi byose byakubayeho oldu. no kubera nge byakubayeho byose no kubera nge Emmi. nukwera uwo mukobwa byakubayeho İşin aslını anlatacağım. byagenze gute muko mumbwire byagenze gute impamvu biri kumubaho kubera wowe Onunla bir ilgisi yok. papa Tuguru Olacağı varmış. byabaye Anlatacağım sana her şeyi. reka nkubwire buri kimwe Dedim mi bugüne kadar ben? ndaza kubwira buri kimwe Yaraya bir bakın. uyu mukobwa yari namuhishe ariko mbere ya byose Hadi ne olur. banza usuzume unebere irisasu rindimo amurebere kino gikomere amubwiye ko icyabiteye byose ari uko yahishe uyu mukobwa yamuhishe gira gutya yumve igikomere umusaza arumva gusa ntabwo areba İçeriden leğenle bir temiz bez al. zana amazi vuba vuba İyice kaynasın. zana amazi yego konya agatelefone karasora Neyse bu defa aç telefonu. ngwino ubanza witabe mama wawe arongera ahamagaye nanone Meraklanmasın kadın yazık. umubwire barekere kugushakisha umubwire ko umeze neza Ya sen ne bahangaye diyorsun? ese kuki umbwira gutyo Ben sana eşini ara, oğlunu özlemiştik. nawe hamagara umugore wawe n'umuhungu wawe Bir ara konuş diyor mu? ubabwire uko umeze sibyo nta kindi cyabaye kubera ari umukobwa aramubwira ati hamagara umugore we ahamagaye n'umuhungu wiwe yamara barapfuye umukobwa Bilmiyor mu? ese uyu mukobwa ntabwo azi ibirenze ibijyanye n'umuryango wawe Bilmiyor. oya ntabyo azi kumbe Sevida aza kubumviriza Ne saklıyorlar benden? ntibiki ariko bari kumisha Kim bu kız evladım? ntose uyu mukobwa ninde utakuzi ninde Biri bela olmuş. abagabo O da kaçarken benim evime sığındı. abagabo babi bamwirukankanye bashaka kumushimuta araza yihisha mu nzu yanjye Hepsi bu. nyuma y'ibyo ngibyo ati bagabo baramwirukankanye Bela none uyu mukobwa nagushize mu bibazo gelir seni bulur zaten. ibibazo byose urimo ni ukubera uyu mukobwa sasa bidahari ari kubumva turakora iki papa Tuguru Yıllar önce bana. ati yaraciye igihe kirekire najya mu bibazo Sen belaya selamet. ariko uyu munsi nongeye guhura n'ibibazo nanone hari haciye igihe kirekire yibereyeho neza ameze neza afata imbunda kabucura arayitsimba kumbe Sevida yarabyumvishe ko byanga byakunda Öldürenlerden none se wakomeje intikam almak için almış ya gahunda hasi cyangwa washize intwaro hasi eline. yo gukomeza kwihorera ku bantu bakwiciye umwana wawe umuhungu wawe kumbe Sevida aba arabyumvishe yumvisha yuko byanga byakunda ari umwana we yapfuye Oldunuz mu hocam? yasibuka wa munsi yabazaga mwarimu ati uyu ni umuhungu wawe Tatlı. ati ni mwiza cyane yarabyibutse wa munsi igihe yabwiraga ari ese uyu ni umuhungu wawe kegera mubonye ku ifoto nta kindi kibi ku ruhande Sevida yibutse yuko yabimubajijeho yarumiwe ari ni umunyagahinda mu kanya afata amazi arabanza aranywa Sevida agahinda karamwishe uzi kubaza umuntu ubugoryi mama we warongera arahamagara mama wa Sevida Alo anne. mama ndimo nakumva Sevida mwana wanjye uri hehe uri hehe mwana wanjye twagushakira iyo niyo twakubuze Sen ya. Neredeyim? mama rekera kurira Hayri. hayi ni umukobwa wacu Neredesin? Kim ninde wagushimuse
Ne diyorsun anne? Beni kimsenin Ninde wakubwiye ko banshimuse mama? kaçırdığı falan yok. Nta muntu wanshimuse. Sevda bana bak. Sepet ama tubwiye ko washimuswe. Bana doğruyu söyle. Tubwire ukuri. Ugar Bey. Tuğçe'nin mahallesindeki Ugari o adam seni kaçırdığını söyledi. yatubwiye yuko hari umugabo ugufasha gufungira mu nzu ye mu gace ko kwa Tugushi. Yalan söylüyor o pislik. Icyo kinyendaro kirabeshye, umwana wakanagira ukuri barabeshye. Asıl o kaçırdı beni. Ahubwo niwe wanshimuse. Ali Hoca da kurtardı. O çok iyi bir anne. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo Ariya nabaye, mwarimu Ariya nabaye ni umugabo mwiza, Benim için hayatını tehlikeye ni umunyimuwe. attı. Yatabaye ubuzima bwanjye icyo gihe Ugari yari yanshimuse. Şimdi onun yanındayım. Neden yalan Ugari ni umubeshyi. söyledi o zaman? Ugari ni umubeshyi. Çünkü yalancı bir pisliğin teki. Ni ikinyenda iri jambo ubundi Uygar Bey baranagiciye. neden yalan söyledi o zaman? Ugari ni umubeshyi. Yalancı bir pisliğin Uwo mwana wakanagira ukuri yababeshyi. teki. Yababeshyi. Bak Sevda. Babam Sevda. gelip hemen alalım seni. Tuza ugaruke mu rugo. Neredesin anneciğim? Tubwira ahantu uri. Söyle bana neredesin? Papa wawe aza gufate. Uri hehe? Siz gelmeyin anne, ben Mama ntago nakubwira ahantu ndi. Sen Ntago nanataha mu rugo aka kanya. bak Mwana wanjye turashaka kureba. her şeyi anlattı anneciğim. Na Sinani ubu arahanga ameze neza. Baban da Arahangayitse. Na papa we yarakubabariye cyane. eve geldi. Garuka mu rugo papa yarakubabariye. Mama. Mama. İyi o iyi. Sinani Gitme. Sinan iyi. Odasında şimdi yatıyor ama. O da çok araryamye. Aryamye mu cyumba. gözde seni bekliyoruz biz anneciğim. Yeah. tamam konuşup Mama. ben iyiyim. Ubwo mumeze neza nanjye meze neza. Ndaza kuza kuguhamagara mu nyuma. Yeah. Bir sor neredeymiş bir sor. Mubaza ahantu ari. Umukobwa wanjye ari arayifunze. Telefone yahise ayifunga. Yeah. Amazi mbese yibuka yuko bari bamutumye amazi kuko Sari Uygar Bey yalan söylemiş. O adam Ugari ni umubeshyi, yaratubeshye Ugari. Kimin doğru söyleyip yalan Uravuga ibiki? şimdi? Ntago ari umubeshyi biz kızımıza kuko Sari ni gute wabaye utizera umukobwa wawe? inanacağız o adama Mbere na mbere banza wizere umukobwa wawe, Tamam. kwizera kiriya kigoryi cy'umugabo. mı inanacağız? Ya Ntago wakwiye kwizera kiriya kigoryi. ya şimdi Sevda ne durumda biliyor muyuz? Belki zor durumdadır. Sevda nuko adashaka gushyingirwa nawe, niyo mpamvu ahora atubeshya. Demiş hadi tam olarak öyle. Orada bir yaş. Ahubwo mubaza ahantu ari. Sonra bir şey olmaz. Fata telefone mubaza ahantu ari. Yeah, fata telefone mubaza ahantu ari. Dongera amuhamagare nanone. Yeah. Açmıyor işte. Telefone ntabwo ari kuyifata kuko Sara arahangayika. Yeah. Ntacyo gukora gihari. Ibyo turabivamo gute? Varız. Turakora iki mu muryango? Yeah. Nta kindi cyaba ku ruhande. Kuko Sara arakora iki ku ruhande? Sinan. Sinani. Sinan annem ne? Ugiye Sinani? Ablamı bulacağım anne. Ngiye kureba mushiki wanjye. Dur anneciğim. Uravuga ibiki, guma hakuno mwana wanjye. Anne benim yüzümden oldu. Şimdi Ibintu byose harimo ibibazo byose harimo n'iryohe muteye. Ni ukubera ngiyewe. bitireceğim onu. Rero nkeneye kumubona. Ceceka sha. Başımıza açtığın belalar yetmedi mi? Ubwa mbere waduteje ibibazo bimeze nk'ibirangiye. Bir de seni mi arayacağız? Ibyo waduteje byose birahagije. Ushaka kureba iki? Hadi içeri geç asabımı bozma. Ngwino hano mu nzu ugumemo. Ntusohoke. Sinan arirukanka. Sinan! Dur. Sinani garuka. Dur Allah'ını Tuza. dur Köksal dur. Tuza kuko Sari. Ya Sevda'yı eve kapattın kaçtı. Sevda waramufungiranye mu nzu. Byatumye acika ahangaha akirukanka. Şimdi Sinan'ı da eve Ibyo wakoreye Sevda kapatacaksın da bishobora no kuba kuri Sinani. ne olacak? Nawe ukamufungirana. Nawe agahunga. Akirukanka. Ibi byose ni ukubera wowe. Bari kureka Sevda hari. Yeah. Getirdin mi kızım? Getirdim Tuğrul baba. Şimdi söyledim. Amazi nasanye papa Tuguru. Papa Tuguru. Yeah. Tamam. Byiza cyane. Ali ben çok özür dilerim. Mbabarire kubwa byose. Siz az önce konuşurken duydum. Oğlunun öldürüldüğünü Kuba naratekereje ubwa mbere yuko bilmiyordum. naketse yuko abana umugore wawe n'umwana wawe bariho, ariko sinigeze menya ko umugore wawe n'abana bapfuye. Bilseydim Sinigeze mbikeka yuko umwana wawe yapfuye. saçma sapan konuşmazdım. Yeah. Çok özür dilerim. Mbabarire kuba naragize umwana wawe ni muzima. Özür Najya nkora mukubaza.
ariko iyo ntabwo ari impamvu yo kunsaba imbabazi Kızım kendini üzme. mbere wa mukobwa we Şimdi yer kugira ngo byose birangire mwiteho Ben mi? mwiteho gute sen. yego rwose mwiteho umuhanagure kira kitu nyitaho nta kibazo nyitaho Tamam. byiza amuhanagura amaraso yite ku gikomere niko kubabarirwa nta kindi kibe ku ruhande ararareba aritegereza arababaye agahinda ni kenshi yabuze umwana we gusa umugore we ntabwo tuzi ahantu ari situzi niba yarapfuye cyangwa ari muzima uri kubabara barakwereka sasa pilote nawe ugare aho bari aho bari kumbe bakugiriye kumbe undebere ugari asohotse yikoreye amaboko dore pilote sasa ugari yikoreye amaboko wagira ngo yapfushije Buldum. ibiki ugari Ha? Ah buldum. nawe tubonyeyo Senin aklın bazen duruyor lan. Adam kara anaca ku bwonko bwawe bwatangiye gukora buke buke Anlıkta hep wananiwe bwije uriya mugabo w'umwijima kırmızı yeşil asa kiri kumwita umugabo w'umwijima ille de tutturdun evine uriya mugingo ukuraho za peruje gelip bakalım diye. no mu nzu yiwe ntaho urimo Herif furnas. Teki lan. Hiç gelirim evine. Bunun bir arkadaşı vardı. ariko hari inshuti yiwe yindi Dövdük diye sinirlenmiş. inshuti yiwe nini cyane sha cyaradukubise sha Bak. ni inshuti yiwe cya kindi cya murokore dushobora kuba twamubona inshuti yiwe ikatwerekana arari Gündüz gözüyle devam ederiz Uygar olur mu? reka dukomeze dushakishe ku ruhande tugushi ubikini mu gace ko kwa tugushi niko aratuye muri gukora icyaho ngaho Tuğçe. tugushi Tuğçe. Uygar Bey, siz miydiniz? ugare mbese ni wowe Sevda'dan haber var mı? ndashaka kugira amakuru mashyashya kuri Sevita yerekeye na Sevita Yo, yani Hey. kadarıyla en son siz alıp götürmüşsünüz. sinaherutse uza ukamukura muri aka gace ukamujyana byagenze gute Buradan. ahubwo n'igihe wakabaye nk'ubazana ari Bak ni ibiki byabaye tugushi eğer akıllı olursan ntabizira umukobwa mwiza cebin hiç fasha mbone Sevita görmediğin kadar çok ubona ahantu ari para görür. uraza kubona amafaranga menshi Sevda'nı sibyo biliyor da saklıyorsa nshakira ahantu Sevita ahantu yishe ndabizi wowe wanamenya ahantu ari Uygar Bey, hem ariko ntabwo nzi ahantu ari bir adam her kadın için tarih ariko ugari nta n'impamvu yo kuguma wirukanka kuri uriya mukobwa kuşu sayılır. ndabizi ukeneye undi mugore umukobwa wakwita akagoreza ibyishimo uriya mukobwa mwirengagiza ushaka undi mugore wakwitaho kuberanye n'umugabo nkawe Sevda şu an bunun farkında olmadı. Sevita ntabwo azigera kumva n'umunsi n'umwe ntabwo yagona gukunda Yakında o da fark edecektir. urabyumva shaka undi mugore muberanye şöyle muhamagare rero Ben aradım. ari hehe Hatta annesi Hayriye teyze sorunca da aradım. ndabizi wabo bamuhamagaye Ama yok açmıyor ariko ntabwo yigeze babwira ahantu ari benim telefonumu. rero ntabwo n'igihe yabwira ahantu ari yanze kubibwira iwabo Ya şu Ali denen herifin kıymetlisi yarım akıllı bir adam. ndashaka kugira umenye igisura kimeze nk'igisazi cy'inshuti ya ari kibyibushye cyane mbwira izina ryacyo Neydi onun adı? izina ry'icyo gisore cy'inshuti ya ari bari kuvuga mu rukore byanga byakunda hari tu Hüda verdi mi? Ha işte her ne halt. Aydovet niyo mazina yiwe Ya şu Ali denen mbwira herif izina rimeze yarım akıllı bir adam var. Neydi onun adı? Hüda verdi mi? Haydevet Ha işte her Haydevet ni murokore ne haltsa. ni muntu ki afite iwabo ni hehe Yani bildiğim kadarıyla onun bir evi ntabwo iwabo mazi ntabwo nzi ahantu atuye gusa nkunda kumubona muri aka gace Efendiyi duydum. Arkadaşı yerleşik değilmiş. Yani bugün bulamayız biz onu. Hadi. oldu o zaman. İyi akşamlar. sasa mugire ijoro ryiza nyina agiye Eyvallah. nta kibazo gira ijoro ryiza tugushi yarabasezeye Senin sevgilinden yürüsek. hari n'uguto twaguma hakuno dutegereje umukobwa mukundana Falan yok. twite ihati wawe Mi yerini? buriya yabibwiye umuryango we wakaba yagiye ukabwira umuryango we ukabegera ukawubaza se umukobwa ari hehe bakakubwira kuko ntabwo Anasını babası. yaba yavuganye batazi ahantu umukobwa ari hamagara ababyeyi b'umukobwa yaba abwiye byanga byakunda Saklıyorlar. Ya ben de bazi aho yihishe ama yine de bir ağızlarını aramakta fayda var. Hadi. sasa nta kintu cyabaye bafashe umwanzuro bajye iwabo w'umukobwa bajye kubazayo wasanga ariho umukobwa wabo yabibabwiye hano Alo. Sevidari İyisin değil mi şimdi? urumva ameze ute sasa yatangiye koroherwa ikoroherwa numva ameze neza Ne olmuş bir değiştirsek iyi olur ama. İçeride benim gömleklerim sasa amaraso yatangiye kugenda agabanyuka kandi yanaviranye amaraso cyane akeneye agashati ngahindure var kızım. Yeah. İçeride bir bakalım. genda ukazane agashati ko kwambara Su yer herhalde. yaviriranye amaraso Dur baba yok.
Uğraşamam. Oya papa tuguru. Şimdi onun Yemeze neza nta kibazo. Sevda'nın Ahubwo Sevida problemmiş. ukeneye cyo kwambara nagenda hindure kuko imyenda yewe yatose yaguye mu byondo yabaye ibyondo wese. İçeride odada kızından kalma kıyafetler var. Agenda banze yiteho. We nta kibazo. Teşekkür ederim. Nabashimiye cyane. Kızım öyle. Madem çamur olmuş, bak beğenmezsen giymezsin. Hadi git. O da yukarıda. Ngajya mu cyumba uhindure imyenda. Yambara imyenda ya muzehe. Y'umukobwa wa muzehe. Imyenda y'umukobwa wa muzehe. Nta kintu cyo ku ruhande. Baje baguparekera imodoka kuno. Pilot. Burada bekleyin. Ben bir konuşayım geleyim. Uraza kuguma ahangaha njyewe ngiye kumva uko bimeze. Eyvallah. Byiza cyane naribi. Aguma ahangaha wagiye kumva uko bimeze. Kugiriye kwa Ne acayip. Sevida. Şuraya bak. Uygar Sarıkaya gibi bir iş adamını bile ne hale. Ndabona nani mpamvu uyu mugabo tumuri inyuma. Yani Nani mpamvu yo madufasha uyu mugabo. Ibintu by'inkundo byiwe by'umugore wiwe. aşk tamam da Ariko urukundo ni rwiza. Urukundo ni ingenzi. ben Urukundo ni ingenzi. Kandi ndabyumva koko. Ndanabisobanukirwa. bizden bir şey saklıyor ama ne? Kafanda bir şey mi var? Şimdilik sadece Sasa ku ruhande pilot w'ikiri kubasa umusore işareti var. yamuhannye yamudiye kandi yemera ngo nawe amudiye. Ugari Ben de seni arayacaktım. nashatse kuguhamagara kuva kare mubwire ko uri umubeshyi. Sen be. Ni gute utinya kugita umubeshyi? Diğer adam da onu kurtarmış. Wambwiye ko Sevida yashimuswe Sevda annesine kandi Sevida ahubwo yatabawe. böyle söylemiş. Mama wiwe yambwiye yuko Sevida yameze neza ahari yatabawe. Uramushaka iki? Diğer adam dediğin kim ki yoksa? Uravuga ibyo ngibyo koko sana? Tanıyor musun da Wamubonanye undi mugabo? kurtarmış diyorsun. Uriya niwe mugabo wiwe mushyashya. Nerede? Ushaka kumukingira? Ben tanıyayım ben. Ni gutyo bavuga gutyo. Mbwira uwo musore ni wamushimusa ahubwo. Mbwira. Sevda da daha tanımıyor. Herif katilin teki. Uwo musore ni umwicanyi ni mubi. Bir gecede onlarca adam Yishe abagabo banjye. katletmiş bir psikopat. Ijoro ryashize. Yishe abasore banjye. Yishe abasore banjye. Mu kanya gato nko guhumbya. Değil. Ni umugabo mubi. Herif karanlıkta Nibiranze görüyor. yakuyeho amatara ya feruje. Yayakuye arayakinisha. Nta bintu byinshi. Evet. Ubwo ikintu umugabo w'umwijima. Nasıl yapıyor anlamadım ama karanlıkta görüyor. Ntago wabyumva. Ni mubi. Biranze uko wabyumva. Ni inyamaswa umuntu. Baramuburiye. Ibuke Sapimbi yaramuburiye. Bu adamın adı? Mbwira izina ry'uwo muntu. Mbwira uwo ari we. Ne yapacaksın sen adamın adını kim? Ese niyo mpamvu ukeneye kumenya izina ryiwe? Sana Kuko Sani Ali'ymiş. bamwita Ari. Neymiş bu adamın adı? Mbwira izina ryiwe. Ne yapacaksın sen adamın Niyo mpamvu ushaka kumenya izina ryiwe ariko. Ali'ymiş. Bamwita Ari. Ari! Saza yikangamo byanga byakunda muzashobora kuba muzi harashobora kuba muzi filime iraje sobanuke ku ruhande bamubwiye Ari tangira kwibuka hari umusaza uhari bataratwereka byanga byakunda kuko Sari ashobora kuba azi Ari uwo ari we mbere na mbere icyo yari ari cyo kumva uyu musaza mumwibuke sasa akazungu fata pose wenda iminota 5 ishire kugira ngo hano dusobanukirwe niho icangiro rya filime riri niho mushobora gusobanira kandi mari ubabara uwo bibabaza azashaka iyo yisobanurire kuko njye kimbesheje ahanga ndakora icyo memberwa uyu mugabo mwibuka dutangira episode ya mbere abwira arati ese Ari wanyemerera ukongera ukaza tugakorana arakamuhakanira umwibuke umugabo avuye mu modoka abatarakurikiye mwibuke neza wavuye mu modoka kaza akabwira Ari ese Ari waretse tukongera tugakorana arakamuhakanira akamwangira uyu mugabo muramwibuka yemwe yarahindukiye ibi ni ibiki kumbe kuko Sara yaramukoreraga imyaka icyo nibyo kuko Sara ari kwibuka ibi ni ibiki Bak Göksal, kuko Sara Ali Ari herhangi biri değil. ntago ari umugabo woroshye mu buryo busanzwe Özel yetiştirilmiş ni umugabo wakoze imyitozo biri. yaratojwe mu buryo burenze bwa kimuntu
karanlıkta bile yatojwe kurebera mu mwijima, yarwanira mu mwijima aho abantu batareba. Kumbe koko Zara aramuzi yikangamo. en ufak bir hata yaparsan bütün ailenin Wibesha ugakora agakosa gato cyane öleceğini k'umuryango wiwe ugapfa. Wibesha ukagira ikosa ukora rito cyane umuryango we muto wapfa. Sasa koko Sari hari mission yaragiye kuba yatumwaho. Sasa iyo mission iyo koko Sari aramuka yibesha agakora ikosa rito cyane umuryango wa Ari wose wari gupfa. Dore filime dore nibereye bütün ailenin öleceğini sasa koko Sari nagira ngo wumve bil. niharamuka ari ikosa uramutse ukoze ku byo ugiye gukora umuryango wa Ari uraza kubipfiramo. Ayayaya wasanga Ari umuryango we kugira ngo upfe kuko Sari yarabigize mu ruhare. Kurikira filime byifashe bite? Oya ntago bishoboka. Ne olamaz? Kuki bidashoboka muze? Adam. Ngira impamvu bidashoboka. Eğer Sevda'nın yerini biliyorsan bir Ngira ahantu Sevda ari an evvel niba uhazi utarakererwa mutabari. O adamları niye öldürmüş? Kuki ubundi ushaka ngo ngwiki? Ni muntu ki wa musore? ne diyorsun sen? Wasobanukiwe uwo ari we? Kuko Sari uramuzi? Peşindesin ya. Ha? Waba umuzira? Kapatlığından öldürmüş. Gusa icyo nzi yishe abantu banjye, yishe bamafiye banjye. Sen bir şey mi biliyorsun? Sasa muze yarikanze. Telefonda söyledi mi nerede olduğunu? Hamagara Sevda kubwira ahantu ari. Umukobwa ari. Umugabo yahangayitse. Nerede olduğunu öğrenirsen bana muhakkak haber ver. Sevda ndaza kumubona. Mama we bimeze bite? Gifashe bite? Ne oldu Uygar? Ugare bigenze bite? Sen bildin mi bir şeyler? Ya Nta kintu ni amakuru mashyashya nta na kimwe mwana, nta na kimwe. Artık yarın bakacağız Uygar. Reka tuzakomeza kumushakisha ejo. Zaten bu saatte Ugari yakasını sen bıraksan gusa nanjye ndabizi ura ntabwo uraza gucira amaboko hasi. ben bırakmam. Uriya musore naramubona wacika intege utacika intege Meselemiz sinzigera ncika intege. değil mi Vedat? Urabyumva Vedati? Pilot. Yego ndabyumva pilote. Ntabwo bazigera bacika intege. Tekerimiz Ugari wowe wacika intege ariko njyewe sinacika intege. göstereceğim. Wowe ushobora gucika intege ariko njye pilote nta mikino mfite. Uriya musore ngomba kumubona. Ibuka yajunguje amenyo yiwe yamukubise igipfunsi. Katugende. Sawa reka tugende. Sasa barasezeranye. Yeah. Ku ruhande barakwereka sasa Sevda arajya ahindura utwenda twambaro. Yeah. Arareba. Wambaye neza waberewe. Teşekkür ederim. Senin kıyafetlerin de yukarıda. Yeah. Yorgunum şimdi, sonra giyerim. Ndananiwe cyane. Yeah. Ndananiwe cyane. Kandi nawe ndakeka urananiwe. Yeah. Tuğrul babanın kızı nerede? Ariko se umukobwa wa Papa Tuguru aba hehe? Neredeyse bedenlerimiz aynı. Nabonye imyenda yiwe uriya mukobwa nanjye irambereye. Wagira ngo twaranganaga. Hikaye. Ni inkuru ndende by'uwo mukobwa. Onu anlatırım. Nzakubwira mu nyuma. Hadi sen Yeah. biraz. Gusa ndabona wakerewe kuryama. Babayı hazırlamıştır. Jya kuryama ndakeka Papa Tuguru. Sonra anlatırım. Mujye mwihanganira udupoze murabizi filime n'ubwa mbere nyibonye nanjye tukayireba na gutya. Hadi sen de yap. Mujye mwihangana. Nta kundi byagenda. Dinlen biraz. Turu babayı Wakerewe kuryama. hazırlamıştır. Papa Tuguru ubu ngubu yagusasiye igitanda ajya kuryama. Tamam dinlenirim. Sen uyu. Okay nta kibazo. Nawe ryama ugire ijoro ryiza. Batandukane. Yeah. Sevda o adamla ilgili başka ne dedi sana? Sevda yageze kubwira ibijyanye n'uwo musore wamushimusi uwo ari we ra. Hangi adam? Ya işte o beni Oya ntabwo yambwiye gusa ikintu nzi. kurtardı dediği adam. Uwo yatabaye umukobwa wacu yaba yaragusobanuriye uwo ari we Sevda. Umufite uwo ari we. Beni kurtardı dedi işte çok iyi. Sasa kuko Sara atangiye kugira ubwoba. Atangiye kugira yuko wenda ahari Sevda byanga byakunda arashaka kwihorera. Kuko twumvishe yuko Benim için kuko Sara hari ikosa yakoze. yaralandı dedi. Başka? Yambwiye ko ari umusore mwiza w'inyangamugayo. Nta bindi yambwiye. Hoca dedi adam için. Kandi bamwita mwarimu. Ni mwarimu? Ni mwarimu? Yok. Nta kibazo niba kirimo. Ubwo ari mwarimu nta kibazo. Kumbe byanga byakunda ari uko bamufata ntago ari kari. Hari abamwita mwarimu, hari abamwita ari. Gusa izina ryiwe nyakuri menya batarizi. Izina ryiwe nyakuri mu kazi. Menya ari yarabayeho umwicanyi tu. Dore nuko nanjye manyireba do nuko. Yeah.
ibi byose mbona ari bishyashya mu maso yanjye. Rero ninya mfata pause magira ngo mbabwize ukuri kwa nyako kandi sesengure filime menye ihatse iki. Ni ibiki bijya mbere. Mujye mwihangana. Papa bwenge ntago nareba filime. Nikareka ubusa nayisubiramo mvuga ngo iki. Nta n'amavuta naba mfite, nta morale, nta masiko, nta kinarushyushya rugamba kureba ikintu warebye. Sikigari wiba ari fake. Sen hep burada mı kaldın? Wa mukobwa igihe cyose wahoze hano? Yok. Ntabwo ugeze ujya kuryama? Ara sıra daldım uyandım. Sasa Ari ajya agena inzozi mbi. Sayılır uykum yok. Umuntu atamubaye hafi byaba ikibazo. Ajya arota nabi. Umukobwa yatangiye kumwitaho. Ari ajya agira gutya akarota nabi. Papa Tuguru. Ese Ari? Oğlu öldü ya. Umwana we yarapfuye, umwana w'umuhungu. Yabyumvisha ariko ntabwo bigeze babihamya neza. Peki ya karısı nerede? Nose ni umwana we yarapfuye, umugore we wari hehe? Ne sen sor ne ben söyleyeyim kızım. Onu da öldü say sen. Nawe yarapfuye. Umwana we yarapfuye, umugore arapfa. Umugore wa Ari nawe yarapfuye, ariko nagutoza urupfu rw'umugore wa Ari. Moya başladı yine. Nubu tubyumvishe. Ati za nzozi ajya agira zirongeye ziragarutse. Ajya agira gutya inzozi. Kumbe Ari yatangiye kurota. Ku ruhande Ari n'inyamaswa muntu. Sasa mbere ya byose reka tubanze dutumikira abadutumye. Umwana ukina komedi w'umuhanga cyane. Sasa akadutumikira abadutumye, ngaruke mu kanya dukomeza. Mwihangane turebe impano nyarwanda. Abana bashobora gukina komedi umwanya muto cyane. Urumva kamanze mbasetse. Abana b'abahanga baze babasetse. Kazungu we. Zana babana banjye zana babana banjye bereka abantu impano ku buryo Imana itanga impano. Reba ariko kamanze numikira badutumye. Tuba tugomba no guseka tukaruhura ubwonko. Okay. N'abanyempano ngo komedi dore ngigira yisanye nacyo nasabazanire. Ibi byose munaje mu bisange mu buryo burambuye. Muraje mu bisange mu buryo burambuye. N'igipfunsi kirimo we ntabwo kibanye. N'ibipfunsi birimo. Abana b'abanyarwanda we. Abana b'abanyempano kuzindebere filime. Yewe dore igipfunsi yewe. N'abanyempano nabazaniye. N'abana b'abanyempano bafite uburyo umwana agendamo na bintu byinshi. Yewe. Nsuru kubona ubuzima bumeze nabi. Hano ibintu byarakubititse burya n'ahantu inzara itaba. Inzara yarateye. Gutemwa. Izuba ryaracanye burya mwana. Ese ntabwo umaze iminsi 3 mani najya. Iminsi 3 naryo kirahanga cyo kiraseka. Amani sorry man. Ariko man mfitana ukurira kiri. Man. Tugende wovu. Man nguna nkwereka ariko. Tujya gupanga diru. Burya ikintu cy'abantu ni ukudatekereza man. Nujye kudatekereza icyo umuntu akora. Ubundi umuntu atekereje yabaho man. Nguna nkwereka umushinga mwana. Man tugiye ko tutagiranye. Mwana umbwira man. Sikari we. Wewe umugabo umwe akora gipangu yabaye umusirikare yanakwica. Sasa ngo bagiye kwiba sasa ni wawo umusirikare. Bagiye kwiba sasa ku musirikare kuri majoro lieutenant Karabaye. Mkamani tugiye kwiba ko nta gushonje. Kumbe dore pandi uhari. Yewe dore pandi n'ibibote. Dore hano bagiye kwiba. Yewe filime zanjye zarabongoshe. Kurane yewe dore pandi. Abo ni abajura. Ndabumvisha ndica umuntu. Yewe pandi dore pandi. Pandi bagite gutya sasa hakuno habe inkwavu. Gira gutya bazibe. Inkwavu bazibe. Gira gutya kuri akadirishya. Inkwavu bazibe. Inkwavu za pandi. Gira gutya. Mani yinjira nawe bano botore na yewe mani nginjira nawe byakubereyo yewe ahawe imirindi ngira gutya yewe dore igiti barahawe filmira uruhande man balayi barampunye man barahawe baturadishwe man nawe uri umugome kubera icyo ashaka filmira ngera mu rugo ubundi ngo nayi nshaka ko twese yadukomete the secret episode 5 ni muhumure man ubesha nk'ibuye riremeye
abeshya nk'iki nk'ibuye riremereye. Ya munyarukire kuri channel yiwe mukore subscribe. Munyarwanda kandi yareka dukomeze yari ajya rota nabi ajya rota nabi yatangiye kurota kubera iki wayi kubera iki kumbe ubwonko buramuha hari ubwonko bwatangiye kumuhereza nuko barati batinyutse umwana wanjye n'icyo bashaka ku mwana wanjye kumbe barakwereka ari wamusamaje kwicirwa umwana wiwe abamwishe yase ajya kwihorera ari we yari yaraka yabaye nk'inyamaswa ari abamuhemukiye yari akana gato y'akane gashimishije sasa cyatangiye no kumucyurira box igipfunsi ari nabikira ngira ninjye wakabaye uza kureba ukanyica wari kwica njyewe kuca umwana wanjye yakurasiye ikigoryi umwanya muto ikigoryi yarakirashe ari barakwereka sasa ari ibi byose ni biri mu bwonko bwiwe iyo aryamye ararota gusa ntiturasobanukirwa byinshi dukomeza episode yacu 6 abagifite yabo bakomeze bicare kumunwa nkufite amagambo nk'abanyafite urumva n'ubwenge bukaba buhari mukomeze mwicare mukomeze mukore mu mifuka yanyu right papa bwenge butuntu tw'ubwenge Sankara the future ndabakunda cyane ciao ciao nabagenda bakunda cyane yarinde yari igitinyiro utikanga rutavugirwamo ukeneye kwamamaza wahamagara kuri izo numero neza cyane nukigore ukeneye kwamamaza oherera hirya no hino yaba uri mu Burundi waba uri muri Kenya kuko murabizi Sankara ndi international murabizi aho mvugiye hose baranyumva icyo mvugiyemo cyose kiramenyekana basi ciao ni muzongere Abantu nasi kubona ubuzima bameze nabi gutemwa ese ntabwo bizi umaze iminsi atumani najya amani sorry man ariko man mfitana nawe kuri rakiti man tugende wanibwiye cyaducitse ariko ihute bana ji mani tugiye ko tutagerayo twageze bana nuna kino gipangu asikigariwe uzi umugabo umwe kino gipangu yabaye umusirikare yana ko yica apfa kandi jya wigira imbwa mani tugiye kwiba ko nta gushonje let's go you can be sure wani bashambu baba chirama kwa mani yichira nawo vano vatori navo nyimarire mechikosho bwana Abka, nimusongere. Man, balai barampunye man. Man zikundu bampunye man, tuli bari bari. Genda man, nawe uri umugome kubiki washaka ko bankubita. Man, none warushaka mwabungira mu rugo ubundi ngo nayi nshaka ko twese badukomana. Man, ubesha nk'ibuye riremeye.